abashubuzi bambara Central Market bagira ngo bakahandikira Town Clerk na Council umukwezi kwa kabiri umwaka ugu bari kubasha bukutebekana so kuronda bebembeza basya ngo kwekiragero cyo kugira konka n'ubura hati tubakagarwa muga nibagira ngo ibizu byo n'ibintu mu Katare ebirumu inshunga z'amashanyarazi ubutakorwa bwa sola na n'ibindi bereserwa akacikwa karuho kuba katarashijumirwe obwebembezi bwa Emma na nakaciko ke bukahoyo mu 11 hazo bwahwireho itokushaba kwitu nitwenda ngo tutungo bwebembezo bushikirira nko kwiteka rero kugira tunga abebembezi bakurugum department zitu bya twebembere nko kwiteka rero kugira tureke ngo akatariki tukazombuteka togerzeho twahandika amabaruha bro office twagitahiremo nangu kubihendere ko mukufuba hati buri mwebembeze nanda tumuhandikire wenkawe hokwano ikar kansara tumumpandikire oikar rosi wana tumumpandikire oikar meya tumumpandikire konga kwihatwa hata mu Gatarako tukatunga kizibe kitakabuga ahakuba waza ngahanjonga y'amashanyarazi generator te cooperatingaga cooperatinga kwizoba rumwe obabire mbaza kongera mu akaju aharevo 4 aho ngahura ya operatinga yagamba batanga besenje zabo amaguru gacu ngwekaza mukore mirimo yabo timirimo y'abashubuzi abantu bagira ngo kansere emirwe kutuma nkore kirageretsia ekiri kutegeka obutari echa Markets Act 2023 ekiri kwihaho ubwebembezi bw'akaciko kandi kikataho ubwebembezi bw'abantu kabasha wiziteka rya Market Act eriyo kwihaho ba chairman b'obutare tukafuna mugisha nkaba councillors ba Ed Department twashomesebwa ayitekeryo konkeze shatu bino kwetombwita kwango kugira ngo iteke ya sainingirwe ochitinisa President Museveni otukunda munonga bino kwetombwita kwango kiyaba chairman aba kweteka executive eyo kwebemberwa mwami muhumuza Emma konkaneze shaha ntereba chairman aroho kandi nageza munonga kuturemese emirimo yitu nkabebembeza hanjongaje ndereba tukatunga bebembeza abebembeza butwaronzire tuketerera garuru tukamanya ngo mbwena hatu twafuna bebembeza twafuna urutindo ahagati yitu nakanzo konka tukashanga urutindo rwabenteka ngo ruho turwabaho hatwo gwenda kurro mugono kwiko muganza kumanya kikufa Gatare bagambira ngo apana togwiza kukimanya ahakuba hino wawarigera tumanya ngo Katare nikatwarwa market master na councillors ba departments konka wenkawe aremirwe ecyaremirwe nabanza yabuza rubloka Emmanuel cyakumusharamo nicyo rero kugendera kandi twe nk'abantu tusigarana tunyigibwa tutukuyambibwa akaciko akarukwebemberwa Emmanuel Muhumuza bakatandika enchiro yabo umwaka gw'2022 omukwezi kwa11 kandi bakaba bari abo kwebembera okumara emyaka 2 yonka tugereze okushikira bebembezi abaruho bwa hati bayanga kugamba nito hanshonga zone ziri kubajunanwa kandi we principal commercial officer karakore Arano Bahanda otwagamba nawe hansumu yagira ngo ibyo byona nabamanya kandi ngo bari omuntebekana sazo kutebekana sobururu. Obviously they have, but the Market Act came when we had settled the vendors. So no baro they came before the act. So what we need is to do what to organize and have them ekiragiro kya Markets Act 2023 kikatebwa mu nkora omukwezi kwa gatano bwanyuma y'umwebembezi wihanga President Yoweri Museveni okukitaho umukono obutare bwona omu Uganda eshahizi nobutegekwa ekiragiro kikweta Markets Act 2023 kandi ekyagiro mu nkora ekiragiro ekyo kikaba nikiyaho ekiragiro ky'obutare Markets Act chapter 94 ekiragiro ekyo kikatekaho okutekaho mukuru wa Katare ningashi market administrator na n'obukiiko bwe abashubuzi nibagira ngo nkabatora nabebembeze basya ebizibe bine bikatunjirwa mubazi amakuru agagasha kwa Edison Kinene.